Hello tuni Kuki News ve JOUSEN bon chavel lem nei vin tuni hin UKNA in su then na ahin bole ti hi mu ahi in zan hi a thil so ho jong chu imu deu ahi in hi a chu tuni a hi chi chung chang ho sei chet na hin nei huitin mi pi a op kai a hi lawai le thil hi a he chin lowa a zat mi ngai da ding ngai da lo ding don lowa ilungel chom sei do a social media thang nge hong ki sei ho jong tampi inamu ta deu ta sanin hiji chun thil khat hi ahung ting le igam sung inam sunga dinga hi khol chil na inei phot nova ilungel ho jong hi isei vai le isei deu hi in ahin la thil hi hechin bi ese lova min thu khat social media ahin post a hi le adi lo ham talova inop hin sei jing ji wa chu tukal kanami te ho khonga yu hitin thil ahung kha a thil so ahung kha a inam sunga khat ki to mo na thei a hi lo le ivet da te khat ahung min si na hi zong le hi ta chu social pai jing lovin a thu chu ipiham ti pa zo hi i khol phot no wa hi chi dung ju ya chu ta san thei ai a zong le ta san ding hi ti pa hi hin sai che deu hin tin chule ken o in zong mi pi dinga thu phon a hin bol ki ni ti zong hi mu a hin hi chi chung chang ga veo hi tin tu lai hi inam sung igam sunga hi ivet na hi le nam sepai la zong hi so no ya ho le so no ya lo ho ki ka zong hi chet net ti dingha khat ki ka a hi ki vet dana sei phong le hi tampi I hung tawin hi ji a chu SOO hon jong thu phon anei win SOO lo win jong hi ta chu su thin na hin bol ve ti hi iga he thi diwa hin sewa hi in tuni 28 October 2025 hi ta in tunia Kuki cha te idin mono hi I topic ngwai lut masang veneu cha ga sailen Kuki cha te hi British khanglaya patna British ten map in a simpi chu ga velo chun tu a hi ki thang at jong a hi lo vai le kisi jong a hi lo le za cha jong ai aji chu Kuki cha te gam chu hi chi ti British in a pi a hi tai a map jong easy la pi wa hi tai a hin la tu nia I khosa naw hi ga velo chun khut pe ti jong phatalo a hi khut phang ti jong phazo talowa hi chiwa chu I khosa wa hi chi jong chu imu lo diu ham ti a hi alung op kai tampi ki kit na lai a hi chi ime mo wa ko na hi tu a idel na gamu hi ga ki te ka hen lang hi le hi chi hop som wala ke hom hop som le hop nga ke hom jong le hop khat jong thing lo mai thei hi chi chu a hi chi ji a chu tu ni a hi ka nam mi pi te ho I ha I pe wa det ta I din phat no hi tai I gamu hi chi ti hop som le hop nga la a hop som le hop li ta bang ki man sa a hop khat bo hi I to phaw a hi chi I man sa kit nge wa hi le chun Kuki cha te dinga kinep na I ma cha hung ta lo dinga hi ti pa hi I het thei na diwa tu ni ain se wa hi in KSO GHQ in jong nasata a inam sung sim tup na dinga hi mon choma campaign ana GP a hi chi chu mun ni ana bol wa hi in Churchanpur district nga khat am na bol vin Kampo Pi district nga jong jani ma sa dunga cho ana bol kit no vin ahin la Kampo Pi lang hi ivet na hi le henge mi hlom mo ve hi jong le kilung to ta leader ho jose hung khom wa alin aniaw talo su lo talo hi chewa hi bon chawa hi ta chu nam ngai lu jose hung ki khom hi ti hi a sei do chu ipi sei do bam ti hi jong le khat hi ta hi kilung to ta I hung to khom pau hi a thu pi dan chu kimu do the a hi lam kalanga wang chu MLA khat cha jong hong jaw poi ti a hi na hin la hi chi Kampo Pi district langa wang hi MLA ho jong ki kim ke cha hung jaw thei ti pa hi mu a hi ni je a chu Kampo Pi district langa
MLA ho chunga jong ki pa thu iga seu hin tin tu hin e topic over lut taw tin hi chi hi the Indian Express akona hin lawa hin zan hi neu cha thumakai to banga chu kana sei a hi in tu ni a hi national media ho chan ge ya jong hi thu su hung ki bol ki rahi tai hi chiwa ki sei hi ipiham te a hi le hausa khat ki tha na chung chang cha hi zan la neu cha ka ga sei cha hi in hi chiwa ama hon a sei na wa cha hi le hausa khat hi thal choi hon na sata a an zep mo vin hi ta chu an mo lim ti a hi in hi chi chung chang hi a sei wa hi in aban le hi chi hi suspect a hi dan dung zui gin mo a dan dung zui a chu United Kuki National Army ho hi gin mo a hin la hi chi hi ama ho a hi ve ti mo wang hi kichien ta a ima photchet na a nai poi ti hi chu not yet clear ti hi chu hi chiwa a zep ho avo ho hi police in tu a hi case register a bolin a chung thu hi hoita a khol to dinga to gon anei hi chi thil so hi pungli le ke ni hla lang pungli le ke khonom phai village a subdivision henglep subdivision a hi chi to bang thil hi ana hlunga hi ti a jong chu ama hon jong detail ta hi chawa hi a hin ji do chu a hi le tu a mi pin suspect a bol chu a hi le UK ne ho a hi ti hi gin monalin ta a hi in hi jong le hi chiwa hi ki phone na I ma cha lo kei ho ka hi POUVE kei ho ka hi ve ti na hi I ma cha lo a hi za chu hi chi news a jong hi gin mo ta ti a chu ki sei a hi bowen ama ho a hi mong ti hi di nai lo a hi jong le gin mo chu ama ho a hi thal choi hon hausa hi chewa hi imu de wa hi in khonom phai village hausa pu hi anakai do wen mang thang hau kip na ama hi anakai do win na sata an zep mo ve ti hi news a chu ki mo a hi in chole tu hin UK ne hon su thin na a hin bol now ga velo hen ama in fake propaganda ti a jong hi a hin so win hi chi tu nia in so do wa hi in ama hon a sei na wa hi a hi le 25 October 2025 ati win hi chi hi keigel dana 24 hile kilomin hi chiwa ama hon a sei now chu 25 October 2025 ni ho a changwal ngai dan thu so last warning PS le anoi do ho ti hin WhatsApp ma hungkiso organization official thu so hi a hi pon hi chi chu fake a hi bowi ti hi chu organization min mangcha a WhatsApp group ho a hungkiso a hung viral pen chu kei hon ka so a hi po in hi chi chu a thudi lo min angai dan kei ho mina a hin so a hi ti hi a sei wa hi in organization letterhead zauna lova thu so akibol ngai pon ti hi letterhead ana ki so do sa jong a hi tai masanga jong ana ki sei sa a hi tan organization in thu so akibol a hi le letterhead mangcha akibol a hi in a hin la hi chi letterhead mang lo ho chu ama hon angai dan a se hi ti a hin la keimo dan awang chu hi chi thu hung ki so jong chu hi chi to banga hi a head letter hung ki mangcha a letterhead ho hoi ta ki mangcha hung ki so a kamu in hi chi chu in zo le hin sei hi tin chule letterhead zaw lo na ngai dan ki sei ho hi thu pi a la lova organization ngai lu kipal sa nom ho mimal ngai dan a ila diwa tipna ahong ki nei ji ti a jong he sevin a sei be kit na wa chu a chai nan lam kai hi hen mimal hi hen koi hil nam movement chal machal na dia na tong chu kingai luding nam movement do na a na tong le organization do na a na tong chu mel ma a kisim ding a hi ti hi UK ne hon a hin phong ve ti a hi le hi chiwa ama hon a seyu letterhead zawlo na a ngai dan ki sei ho hi thupi a la lo
la lo wa organization ngai lu ati na pen hi ga velo hen hi chi hi 24 October 2025 nakiso chu a hi en pu PS ke no leader warning ki pi na ho chu a hi en hi chewa aso na wa jong hi ga velo chu a later head jong ani ni a hi ki bang chat jeng a hi a hin la hoi chi zo chu fake ham ti jong ke thei lo a hin la tu ni a hi chewa ama hon a hin so do na wa fake a hi adi lo hi hi chewa thu hung ki so 25 ni ho atiu hi 24 a na ki so hi hi chi 24 ni ho a hung ki so pen pu PS le pu PS hau ki thu le kichep gol si thu ti a hi ni ta cho a hin so wa hi a ho ti a hi chi thu so pa hi tu ni a hi affect hian affect lo hi han tu ni a ama hon a hin so do na wa apan la da no hi event na hi le chun tu a hi igam sunga kichep gol si entertainment kichep gol si sports entertainment ti ho jong hi ball thei ding da na hi an dan chu a kham ta lo da no hi in hi chi hi kichep gol si langa thanom ho dinga chu thil phata khat hi kit tain aji chu tu lai hi akoi ma zo si sports langa thanoma azana ki chem loi jong tampi a hi in hi che hot jong na sata a hi chi thu so hong ke bola chu dem na ana bol a hi tu a hi chi UK ne hon fake a hi adi lo a hi chi to bang hi UK ne en ima thu so an ke bol kha poi ti a hi a sei ta wa hi le chun tu ni a hi ki chep gol si jong free hi ta ding pu PS jong warning ki pi hi azo a hi ti pa chu het thei ne dewa hin phone wa hi in aji chu ama hon jong su thin na fake propaganda ki bol na a hi UK ne ho su min si na dinga hi chi to bang later head mang cha a thu so hung ki bol a hi in hi ji chun hi chi ho hi ke hon ka so po ve ti chu a hin sei do vai le ni gam sungova ki chep gol si jong bol thei aban le pu PS jong chu warning ima anaki pelo da na hi mu ai ki tai ti a hin aji chu hi chi thu so hong ke bol na ji a jong hi pu PS lam kai na ke no ya ko na jong chu thu so hil chet na sa pau za chom choma jong gi na ho chan ge a jong hong ke bol a hi tai tu a hi chi wa hi UK ne hon ke ho kai POUVE ti wa hi le chun tu nia pat na hi ki chep gol si entertainment ho jong bol thei kit hita aban le hi chiwa thu ki phong ho zo se hi nga fake a hi azo a hi ti pa chu iga het thei ta na ding vai se wa hi in chule in zowa iga se yu news a I sei pe no chu hausa pu ki zep na chung changa hi ga velo han henglep headquarter area chief association in jong HACA in jong demna thupon a hin bole ti hi mo a hi in hichiwa ama hon demna a hin bolu chu a hi le ichen khom piu mail hei te to gal I hin nei naw kum ni kum thum a che tan nam pin gen thei ha sat na ho hi iti kile do ding ham ti a lungel inei jing lai uwa gel pha lo hil in hausa ho chunga bol gimna aso jing in chuto hlon in date 27 October 2025 Monday ni khon koi a hi ki hello na koi a hi ki hello a diu chong ni chiwa hi mi tampin social media WhatsApp mang cha chu UK ne ho na sata ngo na ki bola UK ne hon hi ti hin hausa khat ayeng bol ve hi ti e ti ho chu a sei a hi na hin la hi chiwa hinglip area a hausa association hon chief association hon ain sei da wa hi koi a hi ki hello thal choi hon pa mang thang ti khonom phai hausa pu chunga kilom lo ta a khut hlana anei uwa thi na chan to na chunga hin henglip headquarter area chief association in phamo akisan hi chit thil so hi sangta in demna akinei ti jong hi phondo na ahin bolwi ti ahin ama hon asaina wa jong hi
koi ahi ki hello thal choi ho ti hi chu poina ina ki not do do hin tin ngaban le asei be na wa chu tu nung tu ban jong le hi to bang thil so hi hausa ho chung hi hen milham ho chung hi jong le nung bol ta lo hilding in tip na jong akinei ti hi hinglep area chief association headquarter a kona thupon akimu ai ti chu iga sim do hin tin chule KSO hinglep block hon jong thimo channa ahin bolovin ama hon jong thimo channa wa hi ga veleu chun in zawa chief association hon ahin bol bangova ahin bol tho tho wa hi in ti chu ama hon khut alhawi ti a personal organization ahi lo le personal mi target a bol na amin pha na hi chiwa jong hi kit lo hi ga sim do le han gal nei la ya nam pi king up na a kinei nam gol hang hon mi pi lungthim suna thei ki tha ki mat thil ki bol do hi dem na sang pen pi dia lom ahi zi in Kuki student organization hengle block in mo akichan in ahi ti hi ama hon jong got na sang pen pi ding ahi lo le thi mo chan na sang pen pi ding ti ho chu a savin ahin la ama hon a bol hi ti hi a sei lo ai Kuki te chon dan a za bol Kuki te chon dan a za bol dia lom hausa thi na chan got na ki pi hi nampum pi man tha na lampi ahi je in tu ban le hitobang thilso kilom lo ho hi koi in jong a koi in jong I bolo be divin gam kai sunga organization jose team na le tauna KSO hingle block in ahung ki nei ti ahi ai wanga chu hi chewa hi mimal hi loading da na hin organization ama o sei da na hi organization ati ai le chun koi group ahi ding wang aki hepo in hi jong le organization jose ti ahin abana asei be na wa chu chule long le ban thu a hungkisa le lamkai jose jong pathin in chamna thu seido theiding in thil het khenna hin peta hen ti hi KSO ho a kona thi mo channa lekha kimuki hi hi che ho hi ivet na hi le inam sunguwa hi masang laya tilehen masanga Kuki cha te nam sepai him ki phuti lova in theida pe nu chu nam sepai hon a demand a bolwa a demand dung jui wa thil ahin pi lo teng la hausa ahin kaido wa hausa ho jep ke ta ahin jep mu wa a hin nung sol ki jiu hi chi tabang ho hi anaki theida pen a hi in a hi le tu la hi SOO ho hin ahin bol ta poi ti a hi le organization phabe PSOO noya ke khai khom lo ho hin izan ham khat ahin bol wa lekha jong hi vel izan ham khat hung thang a hi tai hi chi ho api kim lo je a hi chi to bang thil so ho hi a hi dem ti jong hi mi tampi gin mo a hi in tu le tu a jong hi journalist on jong investigation ki bola aning a hi thu akichin hi he do theine dinga to gon kinai a hi in hi chu ho aki he do a hi le nung le aki he do ting le hung ki phung ki ding hi aban ki na hi keno ho thupon ga ngai ki le han amon thupon a hin bolovin Kuki National Organization Government of Zalen Gam ama hon thupon a hin bol naw hi ga velohan Kuki National Organization KNO noya bang in thupo anoiza bang in thupon ahung ke bol in a hi ti a hin hi chiwa hi ama hon point thum a hin pikit novin a khatna a chu a hi le tuni a pat in sumle pa hi Kuki National Organization phalna het pi na lovin koiman sumle pai don thei ta loading a hi adong a ta le achunga action kilading a hi chule adong le api achung thu thakhat a kilading a hi ti hi point khatna sevin ani na a chu a hi le Kuki National Organization members chung a
khut hla a le KNO pumpi chunga khut hla banga kilading ahi ti hi ahi in athum na a chu ahi le nampi political movement su si theile SO group ho social media a hindem ho hi kimo vet talo ding ahi ti pa hi point thum ahin ko event tunia KNO in thu na ahin bol pa hi ahoi mama jing in aji chu masanga pa na Kuki cha ten in a dayule I bol diwa anaki ha sai pen jong chu hi chi hi ahi in inam sunga hi organization itambi se ji wa chu hi ta hi organization khatnin igam inam dam theina dinga thil phata ta hin phu na hi jong le organization itam ji wa chu kikito thailo chu khatnin thil hoi ta thil phata ta in sei jong le organization khatnin hi chi de na chu na hin to ting le ama ho jong thal choi khat jong thal choi hi ting le koiman ima ki sei thei ki talo na inam sungu aboi na chu hi chi chu a hi in hi ja chu organization tampi hi khana khom hi tin Khatna bo bol hi tin Kuki government iti wa hi le government of Kuki len a hi lo le government of Zalen gam zal ti a hi ikimin vota wa le Khatna khom hi ti a pan kila hi chu tu chunga kumbul la ya jong chu KJU win pan anakila na chu ipi ham ti ai le akitup thupi pen chu inam Sepai ho hi organization chom ama gam kaya thunei na nei ngen hi chu tu a hi adan chu KNO in hi chu to bang thu so bol ta chu ai le KNO in hi chu to bang thu so bol jong le KNO in thu anei pha lo na ama ho pha lo na ama operation area lo wa chu hi chu to bang hiung kit ta hen lang hi le ama hin tunia athu phone banga KNO het pi na lova koiman sumla pai don abol theita lo ding hi ti chu ama ho operation lova chu min sum hin dong tale action agala theina dem Kuki chapa chanu hi chula alla theina dem ala theilo de wai hi chi hi chu inam sung ala samna chu hi je a chu a hi thei la khatna hi tin organization chom adang siam lovin khatna ki khom hen lang I bon chawa hi ema operation chu tante anop le tante jo na operation ho jo operation area chu ama a tante hi jong le hi chi organization jo si chu umbrella khat noya hong ting le hi chi umbrella in tu ni a KNO in thu phone anei banga hi inam pin gal anei hi in inam pi gen thei ha sat lai ta hi in sum kol vei sum la pai mu ha sat lai ta hi in koiman sum adon theilo ding hi hi chi umbrella het pi lova koiman sum adon theilo ding hi kitile effective mama disu inam sunga mi pin jong kita sanding mi pin jong kidin pi ngam di chu a hi wanga tu ni a hi chi KNO thu so hi a hoi hi in hi jong le hi chi KNO thu so a hoi wanga chu ama ho operation a hop lo na ho chu a hop pha kit ta lo di chu hi chi chu hi ja chu KJU win jong na sata pan kila na pen chu inam Sepai organization chom ho hi umbrella khat noya te yu hen lang ama operation chu kivet tawin te hi jong le mun khatna hi operation area umbrella khat noya wang hi theile ti a hi to gon anaki nei a hi in a hin la weather hoilo je a chu anaki dal han a hi le KNO ho wang chu abona anaki chon to bang a hi in KNO ho si chun gang ta dang ho nga kit talawa a hin phone do wa hi le hi chi wa chu hung fel kha a hi in a hin la KJU in jong tu ni chan ge a hi akidal hadi po in a hi the ai le Kuki nam Sepai ti hi khat bawa hen tu ni a hi chiwa thu hoi ta point thum hung kita do ho bang hi Kuki nam sunga nam Sepai khat bo hen lang Kuki government iki phu do pau chun hi chi to bang hin sei hen lang hele mi pi tu ni a hi ki chom lewa ki pa ta hin kho iman thewa hi ti hi ka sei do no min hi ani na ajong chu a sei kit naw chu hi le Kuki national organization member hi hen members ho chunga koi tabang ham khanin khut ahin hla a hi le organization pumpi chunga khut a hla iti a kila dinga hi ti pai tu ni a wa noi le se nin a ki chat pen le
avet ton pen chu ipiham tele neto a article 5 pa hu article 5 na pen hu mi jousen a o cha chu ipizi nam tele Russia hu gamlin ta hi wanga ako ma cheng ho gam neu cha kiloi khom mu chi kiloi khom na ho khun a het no chu a hi le ipiham Russia in anop ni ting le gamdang ho hi nom ta hin la the hi in hi ja chu hi chiwa ko na ki ven the ne diwa organization khatna umbrella khatnoya ai ho gam neu ho khom ho tin gam khat a hin to kha a hi le gam pumpi i pan khom wa i bol jeng deu ti hi kilol na nei wa ne to phu cho ne to phu le hi chi ji a hu tu ni chan ge ya Russia gamlin ta hi wanga akoma gamneu cha ho ato kha theilo na hu ne to ke loi khom na anei ji wa hu ato kha ngam lo hi chi to banga chu tu ni a hi chi point ni na a ke no hon a hin sei naw jong hi ke no members ho chunga koi da bangham khanin khut a hin hla a hi le organization pumpi chunga khut hla akila ding a hi ti a ho ya hoi chu tu ni a jong hi Kuki cha te gal nei lai ta hi win e ho umbrella khatnoya ki hen lang koi tribe hi jong le hi chiwa Kuki tribe khat pen hin tong kha chu Kuki umbrella pumpi tong kha ki gelding Kuki tribe JOUSEN sub tribe JOUSEN pan kilading hi kitile tunia i chan ham khat i machal de wai a hin la hi chiwa hi ga velohen athu hi a hoi le wanga chu injawa ka seima banga ama operation lo chu I macha effective kit lo ding ama operation sung ka bo chu effective ding a hi wanga chu keno members ho dinga chu ki thang at pi ta hi chu chi ta bang thu so hin bol tu a pat na hi keno member ho jong I chan ham khana lunglet deu ka ta san chu aji chu organization in hi chi to banga kachapang ho khatna to kha awaila pumpia na to kha bangwa ki gel ding nei vi ti chu keno noiza hi group izat ham ki khai khom cho hi chela a chu atam jong umentin a hlom jong umentin a hlom je a chu koi ham khat chun organization khat chun noisi ta aga bola hi la tam te jong zaw theina lampi ain ki se mo hi chu hi chu hin tin a point hi a hoi le jingin inam sunga nam sepai khat bo han lang hi chi to bang thu phon hin nei lew I chan ge atu nia inam pi dam ding ham ti pa jong hi IGEL do angai ti a chu kaga sei sawa hi in athum na a chu nam pi politics movement su se thei le SOO group social media a hindiam ho ki mo vet talo ding a hi ti hi ke no hon thu so a hin bolovin hi chi hi alang khat a sei dinga cho hi nge tu lai e ho nam sung hi khat ahung pila ei sanga ahung chi zo ahung bol thei zo ai le kai ngem ding ki go pai pai a hi za achu hi chi to bang ki ga na ho jong hi nei lo wa kho a hi a hin la ka sei nom kit khat chu tu le tu a hi Kuki cha ten hi chi to bang ki ga na i nei wa hi le ei ho ki ka a boina ung so theina lampi khat hung ding ai hi ze a chu a hi the ai le hi chilom lo ma wang ki ga po hitin inam sunga khat sit na chu khat in a sei ding mong hi a hin sei ting le khat zo chun acceptable vai ki sim phat de wa hi a hin la man lo he la ki dem na pa wang hi I bol lo de wa hi tu ni a jong hi ga velo hen mi tam pin agin mo chu house pu chung changa chu UK ne ho a hi in a hin la tu ni chan ge ya UK ne in su then na a bol lo wa hi la chun mi pin agin mo chu hungdi dinga kiging chating ai ni ja chu ai the ai le UK ne hon jong agang thei pe na hi chi chung chang ya ki su then diwa I ga tep ke no hin tin chule video khat a chaina dinga hi ta in video khat hung viral chu inamu so ke dewa hin hi chewa chapang thum le li video hung viral slum area chorchanpur lamka slum area ti a hung ki so a mi tampin in a lainat pi dan thu ho jong za chom I savin a kho sa dan ho jong hi vet na hi le lainat a hi in a ke jong chun leader ho za chom chu kana ho pi in agang theilam pe na hi chi chung chang ho in khol ro win lang a chung thu hi hoita sei chin no hi ti a khoti lawa hi le inam sunga
hi chi to bang gen thei ha sa jing na la ya hi le ti a chu holim na na kinei khom hi in ama hon jong se ngai ta in hi chi to banga chu khol chil na hi nei vin a hi le ama ho hi gal jam a hi po vin masanga pa na na cheng kum som lang hi chalai muna hi ana cheng a hi ta vin a hin la ama ho phat lo je a hi chi to bang din mona hi dingu ti chu a in sungmi a so pi a sangam jong hi zong le ama ho ni le cha phat lo je a chu a in ko ten jong i chan ge ya asiam bang ba asiam phat zo lo ho chu hi chalai muna an cheng kha a hi ve ti chu i het thim na de wa is ki se an lang le sau pi se thei a hi in a hin lai chewa a thu ho jong kain ta do in hi chi anasim leo hen ke se sanga jong chu ki chi mai thei a hin la mi tampin ipo na je wa chu abailam thei pe na het thei ne de wa chu ipo na naw tu lai hi inam pi sunga inam sunga mi khat le ni hong gen thei jong le mi lung len mi khoto thim tampi tawin ikithopi za jing tawin a hin la ama ho hi ikithopi nom wa hi le rehab center a sa ding ti ho type kho hi win 90% ta bang hi addict ngen 1% ta bang bo hi addict lowa a hi wa nga chu na to na ding nei lo je a hi chelai la thi si hola cheng a hi ti pa chu lam kai ho a ko na thul hut mo a hi ti chu iga hil chet naw hin tin a video kain vet sa la ya jong chu kana sei ta in hi chi chung chang thu hi a kitchen a ki het ting le kain het sa ding a hi ti je a chu tu ni a hi chi thu a report iga bol theu hi chi chan chu hin tin tu ni Kuki news mang cha a UKNA in su thin na hin bol na hole KNO in mi pi het dinga thu phone a hin bol ho neo cha hil chet na in ei thiu hi chi chan chu in tin tu ni Kuki news in ve a hin ngai la ho zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen